Yes. Nk'uko mumenyereye kandi mubizi ni ya cano nziza twabazaniye kujya tubagezaho amakuru aba agiye agezweho n'ibiganiro byiza ndetse tunagenda tuganira ku ijambo ry'Imana gake gake. Uyu munsi rero twabazaniye amakuru meza y'imikino, amakuru agezweho abari mu ikipe ya Rayon Sport, ikipe y'Imana, ikipe murera, ikipe y'abareyo, ikipe y'abanyarwanda. So rero amakuru meza cyane tubazaniye meza nuko umutoza wa Rayon Sport yaje kuba asesekara mu gihugu cy'u Rwanda, aho yaje kugira ngo afashe ikipe ya Rayon Sport. Uwo ni wa wundi bamwita Robertinho, umutoza mwiza cyane wafashe Rayon Sport akayigira hayivana akayigeza mu matsinda. Niwe mutoza rero uje kugira ngo yongere agire irindi zina yubaka kuri ekipe. Ikintu twababwira rero kuri uyu mutoza, uyu ni umutoza mwiza ufite seve nziza, umutoza uzi icyo gukora, umutoza wagize ibihe byiza mu ikipe ya Rayon Sport, na n'ubu ngubu rero akaba aje kugira ngo abashe kuba yayifasha gutwara ibikombe, dore ko muri uno mwaka Rayon Sport yagiye yiyubaka mu buryo bugiye butandukanye. Yiyubatse igura abakinnyi beza rwose, abakinnyi beza mpuzamahanga, ndetse igenda inongerera amasezerano abo yari ifite. Mu bakinnyi rero yaguze abakinnyi benshi, ndetse na Bamuhire Kevin igenda ibaganiriza kugira ngo igende ibongerera amasezerano. Rayon Sport yaje kuba yagura umukinnyi mwiza rwose uzi gukina, uzi icyo gukora, uwo bita Richard. Nabonye uriya mwana rwose ameze neza cyane. Nagiye mubona ku mikino ya gicuti yagiye ihuza Rayon Sport n'izindi kipe zigiye zitandukanye bitegura shampiyona, dore ko n'umunsi wa shampiyona wamaze gushyirwaho. Calendrier ya shampiyona yaje kuba isohoka igihe shampiyona igomba gutangirira. Rero uyu rero ni umutoza waje kugira ngo afashe ekipe. Uri kubona ko hano yari yishimye cyane kuko yayigiriyemo ibihe byiza yashimishije abareyo. Abareyo rero ku kibuga twabonye bajya kumwakira bishimye cyane rwose, bafite ibyishimo byinshi cyane, bavuga bati Robertinho wacu, garuka wongere utujyane mu matsinda. Ikigaragara rero twahoze tubona abafana bagenda bitotombera perezida wa Uwayezu Jean Fidele, bavuga bati wowe rwose gira wegure birakunaniye, ariko agenda agumya kwirengagiza amagambo y'abafana, kandi kuko iyo umureyo utamuhaye intsinzi aravuga. Ariko ikintu tumaze kubona nuko uno perezida wa Rayon Sport Jean Fidele Uwayezu azi icyo gukora, kandi afite umuhate n'ishyaka byo kugira aho avana ikipe n'aho ayigeza. Rero n'ubundi muri kubona yuko uyu mutoza ni umutoza ukundwa n'abareyo cyane, kubera yuko yabahaye ibyiza byinshi. Rero twongere twigarukire ku makuru meza cyane nanone ari muri Rayon Sport. Nuko amakuru ahari nuko kuri Rayon Day ejo bundi ku itariki 3 z'ukwezi kwa munani tuza kuba dukurikirana Rayon Day, aho hari abakinnyi bashyashya bazaba bakandagira mu ikipe ya Rayon Sport bazerekanwa kuri uwo munsi. Harimo n'umwataka ukomeye cyane, umwataka w'igihanyanswa, umwataka uryana, uje kugira ngo anyeganyeze inshundura zo mu Rwanda, uje gutesha umutwe abadefanseri bandi makipe, cyane cyane nyamukandagira mu kibuga. Bagomba guhangana, dore ko nayo ifite abakinnyi beza kandi iri kugenda yitwara neza, nubwo yaje kuba yavamo igasohoka bikarangira igarutse nta gikombe izanye, ariko nayo ni ikipe nziza yibatse mu buryo bwose, irimo kugenda ibikurikirana neza cyane. Rero ikintu twavuga kuri Rayon Sport nuko iri kugenda yiyubaka mu buryo bushoboka, kandi ikigaragara kuba yazanye umutoza nka Robertinho, umutoza wabaye muri Rayon Sport, umutoza uzi byinshi kuri Rayon, ni ikigaragaza yuko Rayon Sport iri muri gahunda yo gutwara ibikombe kandi yifuza kongera gusohoka. Dukurikije abakinnyi yagiye igura, abataka, abadefanseri yagiye igura, ni abadefanseri beza, ukurikijemo kano gapeti kagufiya ejo bundi katsinze n'ibitego abafana baba bagaha amafaranga. Ukurikije ukuntu gakina, ukurikije ibintu ubona gakora, rwose ni agapeti keza kandi kazi icyo gukora. Rero n'ubundi reka amakuru yo tuyagire akagaruka, ahubwo
dukomeze twibuke gukanda subscribe, share, comment na like, ni ingenzi kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi bigende birushaho kubageraho. Ciao ciao.